Igicamunsi cyiza cyo kuri uyu wa gatanu tariki ya 18 Nyakanga 2025 twinjiye mu makuru agezweho muri amasaha y'igicamunsi. Nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel. Mu karere ka Nyanza atawe muri yombi akekwaho kwica umwana w'amezi 3 ndetse yewe yagiye uyu wishyuye umwana avugwaho n'amakuru ateye agahinda tuza kugarukaho. Mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali polisi yakoze umukwabo wo guta muri yombi abakekwaho ubujura. Ahandi hirya no hino mu isi ndakubwira ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahagarariye Uganda Kinshasa yatumijwe ngo atange ibisobanuro ku ifungura ry'imipaka. Umuryango witwa Union wamaze gufatira ibihano igihugu cy'Uburusiya witwa European Union. Turaza kubyinjira mu buryo burambuye. Mu nkuru zidasanzwe umuyobozi w'ikigo yafashwe amashusho arimo gukora ishimisha mubiri mu ruhame n'umukozi we. Turi ku mbuga nkoranyambaga zirimo Facebook, X ndetse na YouTube. Bana natwe tunyuze kuri wa3.impuguke.com. Jean Bosco Abayisenga ari kudufasha kugira ngo mudukurikirane kuri iyo miyoboro itandukanye. Reka dutumike tugaruke mu kanya mu buryo burambuye. Isaro Maize Flour, iyi ni akawunga nimero ya mbere abayiteguriye ku mafunguro bayikurira ingofero. Baturage mwifuza gucukubira n'imirire mibi ndetse mugahorana imbaraga mu mubiri, mbayiteyemo kutabura akawunga yitwa Isaro ku mafunguro yanyu. Akarusho kandi nuko ari kawunga yahawe icyemezo cy'ubuziranenge n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda, Rwanda Standard Board. Kawunga y'Isaro murayisanga ku maduka atandukanye mu gihugu. Abifuza kurangura namwe nimudusange ku ruganda rwacu ruherereye mu Kisaro mu karere ka Rulindo, cyangwa muduhamagare kuri 0788 65 14 68 tuyikugereza aho wifuza. Isaro Maize Flour, umwimerere w'ibigori by'iwacu. Abantu benshi cyane rero bakomezaga kugenda bambwira ngo Jeswe izo mipango ni gute dushobora kuba twabona uburyo bwo kujya kwiga hanze. Reka nze mbabwire uburyo bwiza bwo kujya kwiga hanze. Ariko igihugu ngiye kubabwira amaginga aya ngaya ni mu gihugu cy'Ubushinwa. Nta experience mbifitemo uburyo nakubwiramo ngo visa bayibona barya, babigenza barya, bagira bate. Ariko reka nkurangira abantu bagiye kugufasha muri ibi bintu. Hamagara ino nimero ubona ahangaha, uhamagare abitwa The Planet School Services bagufasha. Bo ni nk'umurabyo ushiduka ugeze mu Bushinwa. Bahamagare bagufasha wongere skills na knowledge. Ikaze mu makuru mu buryo burambuye. Amakuru duhereye mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Umugore w'imyaka 27 yatawe muri yombi arakekwaho icyaha cyo kwica imfura ye y'uruhinja rw'umukobwa rw'amezi 3 akaruta mu gishanga cy'umugezi wa Kanyaru. Amakuru aragaragaza ko uruhinja rwabonetsemo rumazemo iminsi 2. Amakuru y'urupfu rw'uyu mwana wiyaje kuza kuba nyine agaragara, aho bivuga ko yari mu mazi, yari mu mudugudu wa Muyenza, akagari ka Katarara, ni mu murenge wa Ntyazo mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Icyo nakubwira nuko kandi bivuga ko yabonywe mu gishanga cy'Akanyaru nyuma y'uko abaturage babitangaje mu nteko kwa 15 Nyakanga 2025. Ibi byahise bikorerwaho iperereza ku bufatanye n'abaturage, maze kubera ko umwana aramaze kuba mukuru basanga ari uwo mugore w'imyaka 27 wakomokaga mu karere ka Gisagara wari ucumbitse hariya Kamabuye mu kagari ka Katarara, waje kuza kuba amuta muri icyo gishanga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ntyazo yitwa Muhoza Alphonse yabwiye amakuru igiye ko kuri ubu ngubu uyu wahise ukora ibinga bari gushakishwa, ndetse nyuma yo gushakishwa kuri ngo amakuru nuko yabonetse abonekera mu murenge wa Kibirizi.
akimara gufatwa kandi yaje kwemera kuko ko ari we waje kuba yihekura akica uriya mwana. Yasobanuye ko kandi yishe umwana we bitewe n'inzara kuko umugabo we babanaga mbere hariya muri Gisagara baje kuza kuba batandukana. Gitifu Muhoza kandi aboneyeho gusaba abaturage ababyeyi kwiyemeza kubyara igihe babona ko biyemeje inshingano zo kurera kandi bakaba batanagirira imigambi mibi abana babo. Yanasabye abaturage kujya kandi batihererana ibibazo byose bagize kuko ubuyobozi buhari kugira ngo bubafashe, akaba ari cyo uyu muyobozi yagiye atangaza. Reka tuve mu karere ka Nyanza tugaruke mu mujyi wa Kigali. Polisi y'u Rwanda yakoze umukwabo ita muri yombi abakekwaho ubujura. Cyo nagwa nuko polisi y'igihugu yataye muri yombi abakekwaho ubujura gukomeretsa abagera muri 20 bafatiwe mu murenge wa Gitega, abandi bafatiwe mu mirenge itandukanye y'akarere ka Nyarugenge. Abaturage bo mu mirenge ya Gitega, Nyakabanda, Nyamirambo, Kumuhima, Mageragere ni mu karere ka Nyarugenge bari mu bagaragaje ikibazo cy'ubujura ko bibwa mu ngo, abandi bakaba baterwa mu nzira bari gutaha. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Werarisi Gahonzire avuga ko polisi yakoze umukwabo kubera abaturage bagiye bagaragaza kenshi ikibazo bafite ndetse bakavuga ko hari n'abanywaga ibiyobyabwenge. Polisi yo mu karere ka Nyarugenge ifatanyije n'izindi nzego z'umutekano, inzego z'ibanze ndetse n'abaturage bakoze umukwabo nyuma bata muri yombi nyine bano bajura nyuma yo gufatwa. CIP Werarisi Gahonzire ivugira polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali avuga ko guhera tariki 14 kugeza 16 Nyakanga hafashwe abakekwaho ubujura no gukoresha ibiyobyabwenge mu murenge wa Gitega, mu tugari twa Akabeza ndetse na Gacyamu. Yavuze ko kandi hafashwe abakekwaho bagera kuri 4 mu murenge wa Nyakabanda, 5 bo mu murenge wa Nyamirambo, mu murenge wa Mageragere, mu tugari twa Kankuba hafashwe 4 bakekwaho kandi kwiba, abandi 4 bagiye bafatwa nyine bari mu bijyanye no kwiba insinga z'amashanyarazi. Polisi ikora mu mujyi wa Kigali ivuga ko kandi hari n'abandi 4 b'abajura bafatiwe mu mirenge ya Muhima, mu tugari twa Tetero. Icyo nagwana ko polisi y'u Rwanda by'umwihariko mu mujyi wa Kigali yavuze ko itazihanganira umuntu wese ungabanya umutekano n'umudendezo w'abaturage. Yanangirije abantu bose kandi bafite imyumvire yo kuba bahungabanya umutekano w'abaturage kubabirika kuko bazahanwa. Kugeza kuri ubu bafashwe bafungiye kuri sitasiyo za polisi zitandukanye zo mu karere ka Nyarugenge, nk'uko umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Werarisi Gahonzire yagendaga abitangaza. Reka tuve Nyarugenge twerekeze ahandi hirya no hino mu isi, duhera ku bijyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uhagarariye Uganda Kinshasa yatumijwe gutanga ibisobanuro ku ifungura ry'imipaka. Uhagarariye Uganda Kinshasa yatumijwe mu biro bya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ngo atange ibisobanuro ku ifungura ry'imipaka. Ni mu bice bigenzurwa n'ihuriro AFC mu 23 kuri ubu ngubu nyine ituranye n'igihugu cye. Kuri uyu wa kane tariki 17 Nyakanga 2025 nibwo Ambasaderi Haji Kalisa Faridi witabye ibiro bya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Teresa Kayikwamba Wagner baganira ku kibazo cya Kongo ndetse we n'igiteye inkeke cyo kuba Uganda arafunguye imipaka mu bice bigenzurwa na AFC mu 23. Kongo ibona ko icyemezo cya Uganda yafashe cyo gufungura imipaka by'umwihariko umupaka wa Bunagana ndetse na Ishasha cyagombaga kubanza kuganirwaho. Inama y'Abaminisitiri iherutse kuba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko bazatumiza igihugu cya Uganda kigatanga ibisobanuro. Tariki ya 10 Nyakanga 2025 inzego zibanze ku ruhande rwa Uganda zahuye n'izashizweho na AFC 23 zifungura imipaka irimo Bunagana. Icyo gihe abayobozi ba Uganda bavuze ko basabwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni gufungura umupaka. Icyemezo cyashimisha abaturage bavuze ko bagiye kujya bajyana ibyabo mu gihugu cya Uganda kugurisha ndetse na Uganda ikagemura mu bice bya Goma
kuri ubu ngo bigenzurwa na AFC 23. Teresa Kayikwamba Wagina, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yagaragarije Ambasaderi wa Uganda mu ngenge ku gihugu cye cyagize. Anavuga ko kandi Kongo ifite uburenganzira bwo guharanira ubusugire bwayo kandi kwishaka ubufatanye n'ibihugu byo mu karere, ariko bishingiye ku bijyanye n'amahame, ndetse bakavuga ko amahane atariyo yakurura ibibazo kuko bagomba kuba bayirinda. Kugeza amagingo y'igihugu cya Uganda mu buryo bwanditse nta nyandiko irasohora ku bijyanye n'icyemezo cyo gufungura imipaka mu bice bigenzurwa na AFC 23. Ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyemezo ntabwo cyabashimishije, gusa cyashimishije abayobozi ba AFC 23. Perezida wa 23 Bertrand Bisimwa kuri ubu ngo bakaba yarashimiye Perezida Yoweri Kaguta Museveni ku cyemezo cye cyo kuba yaraje gushishoza nk'umuyobozi. Kuva imirwano ya 23 y'ubura 2021 umupaka wa Bunagana ni hamwe mu hari harafashwe mbere n'izi nyeshyamba za M23. Reka kuvugwa muri aya masaha twerekeze mu ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Igihugu cya Burusiya kuri ubu iravuga ko cyaba cyafatiwe ibihano Union umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi wamaze gufatira Uburusiya ibihano bishira inzanye na politiki. Kuri ubu biravugwa ko ni nyuma y'intambara igihugu cy'Uburusiya cyashuye ku gihugu cya Ukraine. Ibihano by'M5 Ambasaderi wa European Union Buruseli mu Bubiligi avuga ko nyine imikoranire yose n'amabanki 22 yo mu Burusiya, ikigega cy'ishoramari cy'Uburusiya ndetse n'ishami ryacyo, ndetse no gukoresha mu buryo butaziguye cyangwa se buziguye imiyoboro munsi y'amazi ari byo bita Nord Stream itwara gaze. Kuri ubu nyine yafunzwe, ariko Moscow ishaka kongera gufungura mu gihe runaka kiri imbere. Ibi bihano kandi bireba amasosiyete 11 yo hanze y'Uburusiya, harimo 4 yo mu Bushinwa, 3 yo muri Hong Kong. Uburusiya bumaze gufatirwa ibihano 18 kuva muri Gashyantare 22. Umuyobozi wa European Union Kaja Kallas yavuze ko ari bimwe mu bihano bikomeye kugeza magingo aya ngaya. Ni mu gihe Perezida wa Komisiyo y'Uburayi yitwa Ursula von der Leyen kuri ubu ngo yavuze ko barimo kwibasira moteri z'imashini z'intambara z'igihugu cy'Uburusiya. Akaba aricyo nakubwira kuri iyi ngingo. Reka dusoreze mu makuru adasanzwe, aho kuri ubu ngubu hari inkuru iri kuvugwa muri aya masaha, inkuru y'umwe mu bayobozi b'ikigo cy'amashuri. Kuri ubu ngubu hari amakuru avuga ko yaje gufata umukozi we, akaba aricyo kiri kugenda kigarukwaho. Reka nabyo turebe ko twabyinjiramo, tugende tubibona kuri ayo mashusho. Reka turebe uko bihagaze. Umuyobozi w'ikigo yafashwe amashusho ari mwishimisha mubiri n'umukozi we mu ruhame. Umuyobozi mukuru w'ikigo gikora porogaramu z'ikoranabuhanga ndetse kikanatanga urubuga rwo gutunganya, kuri ubu ngubu hari amakuru avuga ko nyine yaje koza kuba afatwa amashusho ari kugenda asakara ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko agiye mu ruhame ari kumwe n'umukozi we ukora mu kigo cye bari mu gitaramo. Ni amashusho akomeje kuhererekanwa cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bitewe n'uko nyine bombi bari bitwaye nyuma y'uko kamera zaje kuza kuba zibabona. Andy Bryan wari mu gitaramo cyabereye i Boston muri stade ya Gentile n'umukozi we bagaragaye babyinana. Umugabo yagwatiriye uwo mugore amuturutse inyuma, amaboko ye yombi ari mu nda, undi nawe yamwiyegamije nk'uko nyine biri kugenda bigaragara. Akaba aricyo nakubwira kugeza amagingo aya ngaya. Iyi nkuru yakomeje kugenda ica ibintu nk'uko The New York Post yagiye nayo ibigaruka ivuga ko uyu mukozi yaje guhura n'uruvagosenya ndetse n'uyu muyobozi. Nanga nsoreje amakuru aragezweho muri amasaha y'igicamunsi. Nshimire cyane witwa Abanye, nshimire cyane Jean Bosco Abesenga wadufashije
kugira ngo mudukurikirane indi sango y'amakuru mu masaha y'umugoroba. Jean Bosco Abayisenga araza kubageza aha kugira ngo muze kubana amakuru araza kubagezwa ku isaha y'isa moya. Njyewe nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel, tuzasubira ku munsi w'ejo mu gitondo ku isaha y'isa moya zuzuye neza. Reka tubifurize gukomeza kugira ibihe byiza mana natwe mu makuru n'ibiganiro bijya bitandukanye. Abantu bakomeje kutubaza ku nkuru yo mu karere ka Rulindo, amakuru mashya ahari muze gucikwa, turaza kwabagezaho kuri ya nkuru y'umugore wishe abana be 3 mu murenge wa Masoro mu karere ka Rulindo.